uyabona lo mnakethu lo uthanza ligwalagwala lo uthanza ikwekwezi bahlala ndvawonye ke laba bobabili ingcabano iba inkulu lethi godo akukhonakala abakwazi ukuthi bahlala ndawonye bese bahlukane sikhuluma ngeMpumalanga Khombo la so lo letha ligodlo ngikutshela uyabona lo utalo kwamasombuka lo utalo kwaGininza lo ufuna kulandela tindo takubo nalo ufuna kulandela tindo takubo lethi godo ngikutshela lo uzizwa ngathi mkhulu uyambona ukuthi ungangani ingakho afuna ukudosela eqadi lona ngimcala ku lo ikwekwezi lo uyazwisisa ngoba uyambona mncazana lo usebenzisa ubukhulu letha ligodlo kimi wona mnaka ngikutshele lokho akuvisisi kunengani kabi lokho ufuna ukuthi kulalelwe tindo takhe ngoba yena uthi lo wakhe msaka lethi godo unetindzaba letimnandi ledlula igodo ikana ngeke isebenze kilo ngiyazi ukuthi ngimasombuka kodwa ikana ngeke isebenze kilo mina ngicale lo ukuthi uzibona imphanga uzibona mkhulu akazwisisi lo angakhona ukukhulumisa lo omncane lo othi unekani wena ngendlela elungileko bese bazoba yikhombo elungileko mina ngithi umraro kulokho manje ke nyalo mawuthi lo nalo batawuba yikhombo batawulalela kanjani ngesikhathi lesisodwa lo ufuna kulalela Arvuna 3 to 6 lo ufuna kulalela Matsumane manje ngesikhathi lesisodwa batawuba yikhombo kanjani lethi godo mna wethu lo uMatsumane uzamlalela ekseni bese lo alalelo Arvuna entambama baza khona ukwabelana ingkhathi kufanele ukuthi balalela iMpumalanga Khombo le asikwazi ukuyihlukanisa ngokuthi lo lindebele lo mswa godo sitawuba nenkinga kuyawufuneka ukuthi balalela into leyodwa ngesikhathi lesisodwa mina ngithi kubo lo akede ngapha alalele Arvuna usuku lolodwa lo lilandzelako akathula binze nje alalele ngapha ukusuka lapho batawu decide ukuthi bona bobabili balalela lethi godo ilanga linengi lona ngelanga lelo umuntu ilabantu abangakhona ukuthi bayenze kunama podcast kune SABC Plus app so bangakhona ukuthi amanye wamahlelo labangalindilanga nangabe likhona limphundileko bazama ukuthi balalele bazothiwa sikhathi letsalikoto mnaka ngikuvile mnaka usho ukuthi lento lebayilwelako incane mnaka akukho lekumele bakulwele lo ufuna kulalela tindo takhe ngesikhathi sakhe ikhona ti-podcast ikhona SABC Plus nalo utawulalela kekho lo tawengciwa itindo takhe ne-SABC Plus bonke bayawina iMpumalanga Khombo ikwekwezi neligwalagwala FM umkhanyo welanga lakho umdumo wempilo yakho kukwekwezi FM kwaphela uyabathanda ukubonga impilo kukhanya ba